Asikubingelele kama kupastor ngithandeni uflike inamba isebenze kusungula nekuseni ka 5 ntambama kodwa ayisetshenziswa umuntu ngumlandeli wechannel kuphela. Bayaqhubeka abantu baya WhatsApp okuyinto ke engingayifuni nengingayithandi nengihlezi ngiyisho ukuthi angiyifuni. Kusukela ngaqala ukwenza ama video 2020 belongisho nje ukuthi abantu benga WhatsApp akukho la ngathola be WhatsApp khona kodwa abantu keep on WhatsApp mina. Sibheka la uMaxwell Zondo @Maxwell Zondo ukuthi siyabingelela khehla. Uphupha ubhodwe lesintu elimnyama elikhulu ligcwele utshwala besintu ngabe kuchazani, please respond. Ibhodwe limnyama la, he's speaking of a three-legged pot. Yabo, abanye bathi ibhodwe lesizulu, abanye bathi ibhodwe lesintu. Ibhodwe three-legged ibhodwe lenyawo entathu ligcwele utshwala. This pot, the three-legged pot, was full of traditional beer, traditional alcohol, umqombothi. Number 1, ngokwesintu uma uphupha ibhodwe kuwuphawu luhluma linotshwala. Lokho kusho ukuthi kungenzeka okhokho bakho bayakukhombisa futhi bayakukhumbuza ukuthi babebusa bephuza utshwala benele emandulo. 2, ngokwesintu ngokujwayelekile uma uphupha ibhodwe kuwuphawu luhluma linotshwala. Lokho kusho ukuthi yenza amalungiselelo, uphise utshwala, uphise umqombothi, wenze ukhamba. Usho ukuthi kukhona ukhamba oludingekayo ukuthi ulenze. 3, ngokwesintu kuyenzeka uma uphupha ibhodwe kube uphawu oluhle uma linotshwala lusho ukuthi lungasahleshi ukhamba ngoba selulindwe ngabo uvuma ukuthi uhlele ukulenza maduze ngoba lento ingavela komunye ngoba evele ehlele ukwenza ukhamba bese ebona lobutshwala sebuphishika ingwebu bubuhle kukhoma ukuthi seyivele into yakho yamukelekile lindiwe ingalo ukuthi usaluyenza ungasehlehlishwa bona. Besibheka ini ukubona ibhodwe, a three-legged pot full of utshwala besintu, full of umqombothi, full of traditional beer. So kunokwenza nomcimbi wesintu, kunokwenza nomqombo nokhamba okumele lenziwe lapha ekhaya. Siyabonga. Siweni